Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achir tu silian sang puya no pangruk bo tuma pu namdang pathi man te chu Barbi police station a hren an ni a ILP nelo awangin thu boy siam sakan ni Mizoram Presbyterian Corporation in Compilian ber.2 Presbyterian Company mek chu zanin achia kang Maharashtra le Haryana Assembly in Thanatan ngor takin campaign kalpui chhozelani Haryana Assembly in Thanatan BJP chon an party manifesto voin khan Chandigarh an tlangzar zir top ni tlailama sur hliap commission khatin no pangru bo tuma pu a Barbi police station mi pahni an hlan te chu ILP ne owangin thu boy siam sakan ni hemite pahni Debupal kumsumro ko upa Karimganj district mi le doya moinat kumsamthum panga te hi saikho thlir khuwa ankal chu hemi khuwa namdang na thok om te chuam rin hel thila hrengin anhuwa sur hliap lammi te nen saikho thlir police outpost an hlana Barbi police station a thonina tira chano pangru bo tum angin an soi thang na sa a Barbi police ten an chui chian nuwa no pangruk bo an tum ti fin fiana an mulova ILP an nelo awang ero chon thu boy siam sakan nia an patni hi wak ro lai mai thinan nia au pa jok hi ru kim chelo ni no pangjok hi chu poi khoi ching ve thin tak nia soyani heti la hen IGP headquarters pu zone nei la ya chuan India marchak mun then khata no pangruk bo ching anom ni oma soi atama wangin mun then khata mi pui an ral khelti soya tun thleng hi chuan police in an chui chian china no pangruk bo emo ruk bo tuma beina emo alom lo ni na soi film khur thatrolin dan bo che thele poi soi lo torna thlen theni awangin hetiang thilarin hel an om poim an chunga mani ko da dan keng ko mai lovin police te na arang thiang bera hriati thin turin IGP chomi puya cha ani October thabulam khan Mizoram Police Department hiam thu chu an lo siam to a chuta chuan tun hnaya Mizoram hun thum mano pangruk bo tumna om anga media sang sanga thang keitum South Lungpherle scholarship ami te chu chanchin theta ni vele police ten amuna tlo in no pangtele an chung te komin chui chian ngal vek ani a thubel chian dolo ani ti fin fia ngal vek ani bungzung khuwa October ni khat vek khan vai panhi motora pressure cooker zura qualte rin hel awanga bungzung VDP ten an man po champhai police ten an la a no pangru bolama rin hel om an ni lo ti fin fi ani bok tun line nam tang mi no pangruk bo tum chevel anom hriat ani lova Mizoram police chu mi puite chi ailo turin nge na chuti rualin thil du omlo thleng theilaka mun tena police duty te midle beng chireng tura hriat tir anni Mizoram Sinot noya in Compilian ber.2 Presbytery in Compui ninga nia tanga Presbytery changsanga ne mek chu zanin hian atria kang in Compui tan ni October ni soma nomination committee te finance committee te le sub pastoral committee te an thuwa ko ran upathan thar te exam board saini boka zanin khoma palai lom na le bial report ngai thak ani zir tom ni khan ro dalin khom ne ania bial atanga thurel tur lut tam tak zinga sinotakal zel tur omnola citizenship amendment bill chungchang puduna presbytery te po omnia thudan ani zanlama wantlang pathian begin khom ne ani im nimin khan rorel thun zomani voin pathiani chama upa nem nge in khom chanu alalpa zandia sacrament ne upathi te suna in khom oma zana presbytery moderator kalchuak ten valedictory sermon an soi ang sinot puipa te zinga moderator reverend Arlal Mingthangan phulena tui vai presbytery amhan puya sinot secretary senior reverend R Vanel nga kan muncha troy presbytery sinot secretary junior reverend Vanel Rovakhiang te in chia tlang veng huna chimchak presbytery Senior Executive Secretary Reverend Len Mingthanga Sailovin Lunglei Bazara Lunglei West Presbytery Executive Secretary Reverend B Sang Thangan Tenzolfield Venga Ramlai Presbytery Executive Secretary Reverend Kelolin Moyam Khozoldin Thara Tuichang Presbytery Finance Officer Reverend Ramlen Pachowin Champhai Veng Thara Champhai North Presbytery le Statistician Upa Si Lalbiak Thangan Phulpuya Chimphei Presbytery Ahman Pui Ani Relief Camp Omten Harsanna an siam chungin Tripura Relief Camp paruk atanga Mizoram shruai kir na thome ka bru chung ko samruk bariat anno kir to nia thu don ani bru shruai kir na thok tu official ten hena tanga thu don danin tun thani thuma tanga bru shruai kir be pui thak tana chung ko sangli zali somli pasiri shruai kir to rom hanzinga samruk bariat shruai kir ani to a thotran ni le ni lai ni khan asa para Relief Camp pa bru Women Welfare Organization BWWO hoi hotin mei chawin kong andanga thotran ni khan scholarship official te chulir thei som pakwanen nasing para thleng man ma se boina chuak the ani wangin Kanchanpur SDM hovin police van himna hnoya tuma shruai kir lovin anlet le ani naktu khian scholarship district official te hian chung ko som ko pariat shruai kir turin asapara relief camp an pan le dona mame district lampo hamsapara relief camp lama an phok chuak le dona ni
bru chung ko somli pani shruai kir to te lunglei district official le chuan inga mazat an chol nuwa naktip khiam lunglei chho sanin shruai kir na thok turin tripura an pananga ninga nia tanga shruai kir le na tran an tum thu donani heti lai hian voin khan Mizoram Bru Displaced People's Forum MBDPF General Secretary Pu Bruno Misra chuan OC Ananda Bazar Police Station Tripura nota FIR thelutin amale MBDPF shruai tu pani puya soibungale puala dongle na ten vau an to chungchanga malak sak turin angem tuna afapadam doi lama en kultura new bongai kona omek puem sha hiam WhatsApp mangin FIR hi thelut ani FIR talan dan chuan hriatina tia vuwa le kha hi nasing para relief campa puralik zoram thanga inbanga le mundang danga October ninga khan tarani a heta hian shroi du pathum da chu kum somni pani chung brumi puite buma pu in sarkar ne na indem na ziak tur hian lomana tan cheng verbal se somsari andong nin tarlan ania MBDPF shroi du da chuan relief camp tina kala wantlang in khom covid mi puite chu Mizoram kir nge nge turin an thlemani ti in ji ania hetiang ani wang hian mi pui mi mirten an tora an thi mek lain MBDPF shroi tu lokte hi chuan nuam an chen don ni in an soya shruai du pathum da chu nam phat san tu le brumi puite mel ma dik tak sarkar lai pule Mizoram sarkar thop tu an ni an ti ani he ba kain shruai du pathum te hi Mizoram an kir phot chuan an nun na le an chung khat lai na te nun na in atuar nge don nia vona an jiak tel bok din FIR hian tarlan ani Mar People's Convention Democratic chuan November ninga voi khatna ta na Shinung Hills Council in than nei tura borong manom takle zalen taka du than the no chanvo mangtheu torin mi puite angem nimin khan thu semin april ni sang ni som pore HPCD le Mizoram sarkarin in rem na thu thlung siam chu marle Shinung Hills form chunga cheng tan melung poimo takani thu ta langin in thanama chon theidin huna anding ta chu lom omanti thu po soin naktu ka ta na rabi siam chu andu thanna in ashil don ti an soya zalena kol engmek chu mang thiama tangkasum le inbum na bolhlo nol ngam turin le nam hmang anaril ru dik tak putheu turin mi puite an cha ani inrem na le mona ti chezonga malak na reng reng chu HPCD general headquarters chu na do dal tat te puanga internet le social media kal tanga thubel chen dolo mi mal le pol ming manga thu chu siam lo turin mitin film khu theu turin hriatir boka alo ti luyan chuan HPCD general headquarters chuan chui zuin an phu tok hremna pek an tum thu an chua ani zema bo ka riang vai than mola phum to ru ro than kha chu MC in tukin khan an phum tha phum ma hen MC commissioner Dr. Islal thangle na chuan tong tran na huna manga hemi nu hian ru ro te hi phum that ani MC ru ro wa phum non le te hi helai mun MC a chei bola wanga an lai chhole te ania riang vai than mol zema bok pero om hi eledin hun re tak an en kol nuwa UDNPA na en kol le a MC lo pian nu khan MC na en kol chun zom le ta ani tuna hian MC in che thain mi som ni vel phum thena turin siamani hun sen mang tu Dr. la thang le na MC commissioner chuan ru ro an phum thale then khatte chu andam laya mi thatak tak po anom nge ya arin thule tunge an hming le ani na po che lo khopa mi bai vai an ni chu alena thu soi ani chanchin thari all india radio aizol changa pon ani Maharashtra le Haryana Assembly in thana tan ngor takin campaign kalpui chho zelani Prime Minister Narendra Modi chomwen khan Maharashtra Jalgaon at husoin opposition party de chu sarkar la puin article zathum somsari le somthum pangana ena anu kir ando dal tak tak ani chuan anin than manifesto an ta lang turani ti na chawa BJP sarkar tan chuan Jammu and Kashmir le Ladakh chu rambung khatnaran nilovin ramtana amatong poimo takani atia Devendra Fadnavis chu chief minister tan khannon le ani ngei arin thu soin anel pui party tangdun te chu Maharashtra ang state na chakna chang turin antlin lawani atibok Maharashtra malama chengmi pui te chu tuinhyang nar muna tura project kalpuya sum anmamo ang pek nge ani tur thu tiamin Jalgaon na nge project tran ani thei chu lom omati thu soibok Prime Minister Narendra Modi hiam Maharashtra nilia cham chungin campaignin mun kwa thu asoyang Haryana Assembly in Thanatan BJP chuan party manifesto wen khan Chandigarh an tlangzar BJP manifesto hi sanka patra tiavu ania BJP working president JP Nadda Haryana Chief Minister Manohar Lal Haryana BJP in charge Narendra Singh Tomar Anil Jain Union Minister Ratan Lal Kataria Haryana BJP president Subhas Barala le Haryana ministers Om Prakash Dhankar le Anil Visten manifesto in tlangzara manifesto committee chairman Om Prakash Dhankar chuan
chan chu bumi te komin an manifesto an bot se na kil tin atangin mi pui thuron an lak thu le ezon na thok sang sang te an biak thu soya social media lama manifesto ro manna an thu don te po an lak khom thu soi bok BJP manifesto tlang zarta ka malak na tulang sarji nga hian ministry thar youth development and self employment chu kum nga chunga din ani tur thu talan ani a startup ti masona turin Haryana startup mission tran ani tur thu le entrepreneurship center palidin ani tur thu tarlan ani chanchin thar se ti topna na tang pui no pangruk bo tu mapu namdang panhi man te chu Bairabi police station a shen an nia ILP neil owangin thu boy siam sakan ni Mizoram Presbyterian Koshan in Kompuilian Bert.2 Presbyterian Kompuin Emek Sanin Achia Kang Maharashtra Haryana Assembly in Thanatan Takin campaign kalpui cho zelani Haryana Assembly in Thanatan BJP zone and party manifesto chu Win Khan Chandigara an tang zar chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani